Adoye, Nimsira. Why? But for Bram, Mr. Why? Why Kratana de Bremi? Millicent Afrakuma of Tema community saying. Now, two way. Jeffako na kotre. Koye correction na fabra. Gina koye correction na fabra. Jim FM. Not to your mama, wo mira yeswe. Adom 106.3 FM. I said, no, Ben, I'm in Fama. I you been I'm in Fama. Mira, yes, way. Chamia, dear, mean your mouth. Mira, yes, way. Chamia, dear, mean your mouth. We want and you men are in tomorrow. I said, I hear the yes, way. Chamia, dear, mean your mouth. Adom 106.3 FM. Akasimano and Sona non son about 7 to 7. Ever to them, Dura Plus, where Dura Plus goes, water flows. Erata Motors for the best car batteries and oil. Buy speed bit batteries and oil from Erata Motors. Latex Foam, your partner for life. Societe Generale SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeva Herbal Center. Wayarisa Efi. Omadaroma. Ana naposo yede ebrewo. Anapaisa wushe Daily Graphic front pager. Bank software hacked. Sikakrabia wamo software no amudidi adwuma no. Nipa bonfo bia bawurem. Ama sika krata ekyere se afa tokromo anyunu 46 million Ghana cedis. And I transfer into 8 accounts. Na anapaya mamisha nkomotwetwe no ase na mene Assistant Commissioner of Police ACP Dr. Gustav Herbert Youngson mene no entwetwe enkomo all correct sir. Hello ACP. Hello, good morning. Morning. Apomu te saying ACP. Nyame Adom. Ma mini kan embo mabaso adwuma maye especially cyber crime unit of the Ghana Police Service CID. But boyemu phobia onim how long am I say adwuma? How come bank software was hacked and tisikabaye 46 million Ghana cedis ya transfer into 8 separate accounts? ACP. Maminchi IT phone na yeso yadamase say at least the bomb my na mobile boss of the market.
Some few days ni and ye nyan nti yese omo ayesa ade no na ye nhwehwe mu nyina no na kire se ayi obi beka broni beka se insiders eka ho nti so far no insiders no and outsiders ni ye hu na aka insiders no because ye insiders na mfi ho a omo besan ayebium nti insiders na de ye gusu a ye hwehwe omo den but in him say insiders come na ye gusu ye say when it comes to insiders na omo network no ana nti I was say ye tuyebo na ye collect logs no CCTV footages near a lot of analysis. Nti hona sisi ayewo nti analysis ni egusu. ACP there was suspect be but enam say yentimi M5 and sa NC so say omo an nti na yam for modin and to ja but yenim say they did it in connivance with the insiders. Like I said, omo bomu no omo ye. But ACP Katai Adom Sika Savings and Loans Limited. Katai Bonidin, Mintimi who on only roller or play, and then the paper mentions Sam Aqua and a web developer, James Taylor. Wamunina, 1 year, Nipa, 1 more time, I dream emuti saying ACP. Oh, Sam Aqua no, ono so no, ase na onimhu abra mobile be sha afie no na onimhu bi ote wanka ho hwe enuntina ana ono supo na ayi obo amaye pay accounts edi sika no ekogum na web developer no podi ya cheneda I see ya cheneda ama ni case kura we ni ma yeguso ehwehwem aya James Taylor no James Taylor and we assign about in fact me so far or more phones me laptops me who say James Taylor I say ya cheneda and one that just a man ya compare ni chira kwai nti ya de compare ni ya numbers bi on my hwese bia ana enim bi o hwa ya hwese say ya will be where database man nti ya de hwese omo phone so no ne ehunu se na yenim no nti ye bi se bisa no se yakofa ne picture kura bre no na cheso so ampa na ya sa akoche on so but no in the same sa ai friend saying James no ono ya che no in a friend saying similar attack in a bank no omanye successful but no more planning and nya ntie and the gusu ye review wasan akoye bi nti ono de hwehwe ne cap na ayema 8 account aya here for there ACP amount for there amount for mahunu wama account here omo there say yachimu 4 I see yachimu 4 nti 4 na aka no egusu pe omo 4 no omo ya here for anya Ghana for ya hey Ghana for ya na nia ewo ho ni say tia no ase trend a ye hunu ni say companies akese foreign bureau owners ana ache say omo no so omo pesika no de euro ma hu say esika no so nti say wunya obi a owo accounts bi dollar accounts ni ade na che say nti sankofo ya na che say omo pay omo na ye de sika no akwakorum nti omo yesa no ye be fa mafidie so obeka kire wo say we sika bi ya na internet so sika ben na internet so oniwura enemre sika ben na internet so himfa ni aka kire so sika bi ya na internet so na ye pena ye pe dollar nti forest bureau fo ya na ye yusu omo nti forest bureau fo no mo hwe yi ebedu bebe no wo so o ka ho bi
Sisi ani esi no. Esi bi macho me ba o em say ye nyina ye sua de foreign bureau for no usually one role play in this cyber crime anything. They are more of moves. They can moves obi a oboa na ye movie scan. Okay. Cyber criminals on the scanner. Say yen nkofo a omo beji. Won. I say what me hack into a bank. So you obi a or the accounts no emu odu ebia say scan soma obi a raise suspicion bia. So yen on raise any issues. And forest bureau's account there. Ayana sika enemu de bia nti na che banks no kora no se bibi say ekoswa omun raise any issues nti ayana omo person kofo no sa okay nti ye timi wie scanner fi enya bebe de fa na hemfa na de befa nti omo ene de fa omo so na omo so na omo ye businesses wo I mean baby nti obi o hon mo forest bureau our accounts were China, our accounts were London, our accounts were US. Into some phone saying who you saw more and yet because no yeah this kind of good accounts more US no movie at the Abagana and I say on the day in the business war no cow Ghana near Coswa no into forest bureau owners no and as you see yeah say a hustle na say Yamaya Miko into Yebuso Obia Obama using accounts bia and the account because you see and near Coswa no Esi wada ma say nti say wode wani kaka sika san na wa hwa annually woman yehwe through this cyber crime. Oh and yeah say me de bia me di tuja near yen your cases your recording I submit me akaya I think say 2016 na 35 million and 2017 na $69 million and 2019 yenya 100 and 105 million that was 2018 2019 I think say reduce about from kama okay 2019 about from kama near the number 9 million or so. Oh okay until 2019 na fine by 1 year as a BBR call from but not as a banks not particularly attacks on who be last year but beginning of this year no ye hunu bebre na ni na bi wo ha ye investigating ye and I am fan chuja but ye hunu bebre within the last 3-4 months na ni na either so more attack ATM and I say omo networks maybe na omo attack I mean through of course their banking software and omo attack just to move money and I say any other application be within the network nti but most often almost all ye hunu say anyom nkwan na omo ye omo pe obi we inside na che say oni akro no aboa bia obema the credentials so mumfanye na usually what they will do is that they try before assembly base no be on or leave nti oba say minim ho he so nti insiders no nti if you are banks na say yes say Bank of Ghana directives no last year me say me bo mo abaso say asset or move this one. Now assign baby no ana asset ya gogo we follow directives ni bi man nti ho na yesre say banks ni na directives no omo fanye adwuma na say Bank of Ghana so ba kope embre bia ebetimi ama ya pa ba bia wa we ndi so ya hwo kakra so far ni directives I don't know whether betimi minimara nanso se nka omo ba kwaye ne mra na se wendi so a ne apa ba bi ne ya hwa nkababoa ACP would you say emra do say ya ne mra it's long overdue ACP. Oh I agree I mean say wohu amount for sika ana egumu ho nti se bibi sa ba
ha or mine ha amount for. The only difference is that this one luckily lose one city pole into some papa into ho and immediate seminal into Batsanka says Kai Quabontinia. Not just a bank lusua, a becca a becca timem for a becca in anti banks in India, a more critical national infrastructure for India. So be a fat or mine who be in Penny. Inti an inch nama in higher, in Wajima, yeah, best maybe moving it from directives and say, Bra, not I said, will be this because when this one, and you might be say about cost. So when this one, and your man can be say about cost. Now, by the time I ever realized the next year, and I call. I mean, I don't so way it's me silly. And America said so many of them, I think about within the last 3 months, you only be brave. But Nina, you should show me the numerous at the better months. I mean, Adoma, you do baby at the better months. Now, near one saying, Nina, mono, a fat almost software, a fat almost networks. I was said, Cecilia, you do Mara, yen to me in cassette. Yen use friends and technology in finding you may be to see a twin. Say bank be okra say when you use one way you'll be a prima of you see use na home and sensation near question. Inti I was set your bomb buying. Yakase a beco, you be use technology in idiot. I then a conform so on mobile a space in normal has said then and on building. Inti a honum no so the policy in add in a kakra. Inti I was set obia de ni fee or yen fee or bon buying. Yeah. Inti a buying the bonnet into a Bank of Ghana. The directives not to abonting say banks in follow. I think some timelines and time frame were defined, but say this were meaning but in nature say banks Bank of Ghana and no beyond the directives also say and I'm saying directives in say I say and I'll be soon as say behavior. I'm quite number now at least I'm making sure say 1 year the license near Bedia because you lose car bank yes but as we are me say any bank back up ana particular case we are me patron bank back up hey bank back up na 46 million Ghana cedis no aye na ebi o wa ye ba wo de nya aboto ebi beba ye nya chi o mun na wie pe do ti bia mbehu ebi so ebi ni e ba na ebi so we nti ye na banks no na ye se yankasa timemufo no so se ye de wo credentials on fan to ba hack make sure say be on internet cafe so anka ye niam bi obey a power laptop na why laptop no so so hunu say honum kora no so ye betimi attack wo ho nti bambo say wo de tu akwan wo computer so wo phone so fatini na tum obi o hand phone kora events and password phones nti say obinya ni access to the phone and what I say okay na account straight and that's what me move mobile money at the core bank at the fee bank about mobile money yes nti ama space na very flexible and convenient very porous hona someone abetimi afiaba nti senior tisia no banks no so na hona scout banks no hona scout nti hosuna criminals no so mo ya cyber criminal bia ni motive ba kope opiska nti na hosuna scout nti hwa no mo ni bebre nti o say
and she share somebody to claim near the banks who buying beer. I was saying, Yeni Bank of Ghana, Betnasi. Na ni ayensu yehuno ya ni o ma hihye se ni akoni nti yembo modin ni yemma banks no embom ho ban ana criminals no so omo hunu se tefia no ye di omochi ye be koso achi omo saa ye do kokota court so e be make sure so betwa so nti omo ngina yi ACP nkofo a womo adwane a mo pe womo achi womo yi baako a matini din Pussycat mitime say so one who for me me boni din na ACP osre abrante Pussycat eden na onim fan ho ACP Pussycat no na mastermind na nkasa bi I see ya woni ni ama ba ye guso ehwe no ba wagane je ehwe no se ono aso be ye adoye na wa ba ka kire so miaminia ebebo ono ankasa ebebo ono ankasa because see ehwe no ye guso ehwe ne de nti se Pussycat tie nka so iboko no aba ye no waka no boko asemi ni ho so maswa ye won information bebre guso ehwe. Okay, but ye nyina yesua de nti minim Bank of Ghana and a regulator, but more security for no crime na more fast so money regulator any banks no ahwe say your software bebo ho ban se ne be ya obi ntimi hack ne basa masa nkomo ye nkoso ndi na bribia. Oh, and na make say Bank of Ghana yadi Bank of Ghana de ono ne batan no wayadi or the choir to go. In fact, me my read this document, you know. Okay. Perfect. I can be any. Oh, ain't ni aka say ye be so. Oh, na in this one, any sika na nam. Then to make us say we talk e be a technology be. I was say we employ be. I was say we develop policies be. Ni na ya dia wo document num. Inti say ni aka any say ebia banks no feel so see I the ori entren kakra ye be disu nanso say in disu see a ebi ni ebeba bi ni ato yen ni ebeba bi ni ato yen ACP ni ampesa me di twato na afei ye gya okwan eye ene say me the password to me phone so me the to me laptop so na obi foforo fa me phone no a na wo pese wo de me phone di bone a kwan be no fa so ehunu me password no ebie phone no ne wo pese wo ye most often na omo ne na mechanic say omo flash say a good phone I just say or flashes the way I me pese me use on terminologies of use ni omo flashing say omo say bibia wo so no mo afa no mo use. But a bit of one more tools no more one be me bypass the password. Okay. If you bypass the password, and I just say, with me and a bit of one ebia most of them no ebia on one gasa or the cop say yeah yen ye na or the password nama only a chrono. Nti nina ka ho bi na ma sa enema we etimipi and particularly even nude pictures crowd and say aboro so kra nude pictures bi aboro so and de bia yenye bi bia menya we me fantuja in fact ACP me Adaroma me no ka say Facebook will be the message at ho I say we are looking for one Brekum Sakawa boy using women pictures to take money from people. Emano, yamba sisi ano. Ena sisi yamba no ponkwa. Sisi omo target no so akomema so. Sisi amema no so omo ngina yie. Obedane no ho oba. Ai sisi ano me nyame hu ni say omo yusu omo omba bi omo yusu omo. Nti oba be catch us so me be obe send a friend request. O accept ya na mo bonkomo one day be hu aso me surprise ma. Na waye live video na we be na kosie kuma mu na tete abranche so we ni kra na wo hwe o sha o say na wo party e ko wo de o mba bi
nti party ne beto baby di ene woso ma me hu di ene bi na energy ne nkosoro yi na ai abranche so ofo se de na ono so yi ni di oyi ni di a na etwa ono aha na afi ne start ne start na che masa one face camera and impenimfo a di ye omo nti yenna yentu ya ho fo se sisi ya no and most of them will be akro nshia no da onshia no da Facebook quick onshia no da onshia no bebi ada onshia no Facebook so keke nti sisi ya no criminals ne de sika ana omo pe scams no so kosoro scams no after COVID no lockdown no sisi ya no say encourage obi ase uni bibia ya atinefie obetimi ato no online ato scams no and so kosoro scams shopping scams company or yenim so moton ade na obi de akoye Facebook account wo mu dinim no the number ato na chese or the jinko fusika enti ye de na nso timumfo no so omumbo modin se omuso mbebo omu ban yenye bebia na police ni bewo enti omumbo omu ban wankasa wako Facebook we hu number ho at least just browse the internet and see say company no eden put na for account company na nkasa ni original page no and now mo number nkasa no I mean do some due diligence kakra yes esi bisam komo ya na pemno adhwe hu hia me pa na mesre na ya pemre na waba studio na fe ya educate omanfo ba anapedi de besi ha medase Assistant Commissioner of Police, our Director of the Cybercrime Unit of the CID, Dr. Gustav Herbert Jansen, and Meneno Atwetwe and Komono. Eurade nipa bonu for pa. Send him. Nina say we ebrani mu ne wono. Stephen Asare, CJ, I'm in Italy. I've experienced the same thing. Those 419 people, but I would like to talk to you, CJ. If you give me ACP's number, I would even like to talk to him. Stephen, I'll contact you very soon. Stephen, Nafi, Menowatche, and Komo. Prince Sapon, say live from Akem Asafo. CJ, good morning to you. Okay, we found Komone Atwitchen and Apeno. Well, Yavana personal embryo. Na, our wholesome. I know Najo Mete and Ranajo me wufie and will be sending me voice note. Say Kaswa ka ekuma bofrebi na kwaya ka no fa su kuma bofra no areho enu echi nipa no a wode ka no kuma bofra no emu nsem eno so mete na nsini mitrim na mensaka abofra no ne papa Emmanuel Akwa ewo ahoma no eso but joining me on Facebook ubehunu abofra no nimfoni abofra no nimfoni beautiful girl Rakwa yes sir yeah ne di kan me ma shedin yeah but yenyina yen share ho den pacho you eba ni say me bato yima ubetimi apia kogina baabi a hoye din kakra me pacho you na metimi ate wonka yo eja bibi enrana anopa ahomachi ena me kwa adwuma wo sakomo no enti me sorry na me yere ne me beya wewi ekoja me wo kwan ho na me froka ena me koye enti around 2:33 ena me back to East Legon enti on my way coming on your friend me say car bo mimi me ban your friend mimi car bo mimi na me say car bo mimi how ade omu call main road omu ti debi ye fie nenim kwa na me say how ena ija me park car no na
me de ma me colleague na me full car because na me drive car so back. See me buy no. Me ban on my way coming na CID ni friend me o kasakra me ntina me se on twem me na me ba. Adom FM. And I'm a friend me papa. The friend me papa so on show mu na say na ba no no si dimre ko na wato into omo de ne komo. Now according to me back 6 years no ni di agro wo yenim ha na car ne born no say ni ani wu yo no 6 years akola ni peja no o de car ne fa ni twin so no say driver we kuminiano no we dey funny tree so onu po driver no we carelessness na according to your neighbors no more around no mo say driver no cry san we humpo say or the car na fa kwala no na we omo de na akwa ewi omo de na akwhye mo kire wi a omo ba police station omo beli driver no manako no police diama police amba ha ma me hwe sin ni say eba ne sen say call ni sen wo fa omo ekumi bana mamio Omegumi banama yo. Mimi, the friend or see that be a guy. Now me see Mimi be a guy. A fear me needed dinner no 2 years above frat. Now no what say. I see daddy we a guy. It's over to you got to me what it. Oh, biscuit to me what it over. It's here for Monko Facebook. Na Monko shabo frano. And in funny 2-year-old Mimi. Beautiful Mimi. For when could be banana you? When could be banana you? When could be banana you? Adom FM. I see Mimi, we are daddy, we are guy. See Mimi, we are guy. I see Mama Lee. Me daddy be a guy. Baby I no mudi agro no ben fie no because ansema nkofo bi san say abofra no kwaye dan wo kwan ho menti 2 years ka aboni wofa eye baby a kampo ntwemu a hawo ka betwemu a once in a while ebia obi na free suru ho aha enya bia ka twetwetwemu a ha eye efia baby a nkwala edi agro omu chi bicycle ebi mu nso chi bicycle wa ha na omu nso wa nti enya dia yefia chese minim nya meka bi mu a kire na nka wo wa ha nka wo be hu sa asem a meka edie emu owiram wo fa emu owiram ekubi patama anka driver no pomra meka se wo fa ko se a police for ne jano emaniko esi amini amuso omo ebeli no isi anope mi be call police station ho na makohwe aheva potin na mote ima e pa cho ye wo kaswa semenhia carpenter junction ohonum na ye wo semenhia no obom kwan no so me pa cho you obom kwan so obom kwan so ewo bom kwan so wofa ewo bom kwan so ewo bom kwan so ewo bom kwan so o bom kwan so enti na just driver no de nya de awode wani mpo hu no da bi minim no wo be ogina ha mi hu no ogina ha mi hu no ka ben na wo twi kese ye tundra e bia donko tundra ibi o ye tundra okumi bana mame okumi bana mame enkura se na wo yima pacho onu ni me last baby omo ye fo onu ni me last girl it's mean di ni ho agro efise akola ni ho anika ni ho anika mantema ha bia freno mimi I say yes. You're from Mimi. You're from Elma.
Jim FM. Ima. Bravo, Kuse. Yo, Maxi, Ima, oyere ben. Me pacha, me yere ben me. Minim say din there, but mamene nkasa kakra. Me pacha you. Mamene nkasa. Me pacha you. Me the phone man. Jim FM. Ebusha join me on Facebook. Adom 106.3 FM on Facebook. Na share the beautiful little Mimi. Nimfoni. Auntie. Hello. Kose, wati? Mate. Kose. Kose. Mate. Kose. Mate what? Kose. Mate. Me jidi say no na wo fie na asem no esi. Mate me ba jo mi ni fie. Na wo ni fie. Na wo hen. Me wa market ko dija. Na ye di ani amomo ti. Wait. Jim FM. Enti wo market ho na wo te. Market ho no nipa oben ye wo ne hu fra me. Great. Da mali wo me si me wo market no se ka bomi. Enti ka bomi mi o government clinic. Enti nyankupo anim ni se gwa no me di si. Se me mo amato. Me hu ya na me wo government. Me dru wo no na doctor ni se o mami wura ho. Enti me gina wa ana sister bia me nim no bai. Oba pe no se me pa mo chow. Me nso woye me ba mo mami wura ho. No wura ho na me bleedi afa me ho. Nti moja no mu hu atade ni mo se mami wura ho. Nti me da me ho e me wo ho. We the pampers, we the pad. No mo se me ko tiento atade na me se same ho e wo hospital ho. Si sister ne ko bae no. Eye me nyonko pa wo fie bia nra o paake le kada ha. Ko ye headmistress e wo kaswa. Wo wura dem oba no si aw. Aw. Na me si sister den wa wu no mo si owu no onwome. Na me si yo. Ti seni emoja ne banti omo ya mo hihyewo me da me hu yesie me hu wie na mbai. Na driver ne se maami ya wo ba. Na me si I no wo hobi. No nso driver ni say aw me hu mi dimirika mi ko yi mi load an kren kasian na gu car na ji na say u be hwe ye fie ha ekwan ya no a to wo tru mi ko so ye den so ba ben a akola na oni ni ane ti say mama wa ma ben oba ben yan ki empo ye be wura ye fie no gate na no de nso wura ma entrance na no ya makola ni ti nti akula ni so hu se ni nua ni ti apeche no peja no no se driver na mi si jina wen na ma family ani of family ani so ya de ya tu obi wole kwa ya no say Adom fu ma ti di amu nkato na se di o mai mu ye tibone Jim FM. Injumino inu misribi tablet kura mentimi anna minni kama fuonti mi bamo chao adruma nima bamo kata so wate na minni sikanji driver na ntimi anda police station madi antina yetumi chi driver ni zene lances nya mo timi dem driver no ya kwa ya say wasi ya beli no why na ko gina ho ni beli no masemu nyina ni nyankopo ndi da matedia ni kama fuo na me ba chana wo ka se ekodura police fo animu no police fo hu se driver no the license kura wu sa na seminity dabi masema me kan se police ni che driver na the license wu mi di ni two yes na we di anya lole kwa mu na me ba na ko ojira ni fie kwa no nti the driver ni dem ni kan kwa beche ye ha ka mesin twemu ka omo ebe sumi anopa yipe nti di amerika na nkureti si adim na tundra wutumi be yama kola ti se mehu is your carelessness
na wo wie ya ye si ya ma wo bail police ni bi ansi ha mehwe ba bi asem ni si ye CID ni bi ama ha ajinya me na ba bua mo na motumi adi ma asem ama me driver ni na kwata suma ne nyonko so mebusa se ye ba ye ne den ne dia ma asem ni nyame ti adrum ani ma se men sia new pride school chen se wo fa kwa ne soa wo tanya lole kwa yo anya lole kwa no maji mami ade yo me bani je mi di anu afra mi ni bi ren fi da si o mama li mediti mama li we ya guy o kwa ya toto fedre o kwa ya to biscuit ma me wa utumi ya no na akukọ kura ya gbo na ata inde akukọ ya gbo akukọ a kraman ka ne kasa Adom FM mudi adem drumani ma ensa kai me ba mo jawo mudi adem ya ji ma me na we di ade Adom FM Linda dodo eja kose Mati me pon adwuma me ametuto mu abakaso a me ba fie me show anim na ma be di akire Mati di akire ma me wate na me nka ho ami si eri ti di akire ma me amen fa phone ma okunu amen amen Ima yes sir kose swati me pache kose wo necessary utimi chechire oba no ne were menim se eya yes me ye batan na anapai me wura hododo enya easy papa me wura hododo enya easy Gina so me producers ne no kasa. Gina so mami. Oh Jesus. Adom FM. Adom 106.3 FM. In fact, but Kaswa police for ye frɛ momfa na mo ne yɛn kasa na epesi ehunu asɛm no emu epesi ehunu asɛm no emu ekoya ensu Siji awana be panyum bitum mame Siji metimu shishime Adom FM. About time being soon. About time being soon. CJ. A bit to what dama, man, I won't see us here. Me must suffer by wood. Akuya. My 6 years born a boy. No cry wa yare da men semua o free mo hospital no. I remember that day. Hospital me wuro free wo no ti na ma Adom cry na like o yare o kita me ko bane ade na uja ba ho atade o market aba na ya frɛ o se ka bi free o tumrekanti wabakwara no ayam ne ti okuno abayo fe sei
anope no ase ma come back to okay wasem 2011 on that bad and dark Tuesday morning. The American said, "Mamma ne papa no, nyankopon enhye wo modin. Na omo makukudro emeriti sei. Na kaso aposifo nso yesre wom entumi nkoba ne saa se yabo akwada ka abakwada same day na some few hours na mo bebele ni cross wonko na police for munsi scene hokra emhwe se ka no nefi he na akwara no so gina he enti yensusu free bia na akwara no gina na yensusu na fei yanka bibi nkyere abusuafo police want into anamo bia etisa little mimi aye ka no wasem iso hwe phone da YouTube and Facebook akwala ne abayo no ho twa sade ne maame ne papa ka se otimi ono 2 years otimi bi na no ka se me papa bi ye guy that be a guy na ne papa nso aka se mimi be a guy 2 years abofra ne ma obeja ekam obeja ma maame ne papa no eye bebre omori mfida enti se wutie ya hwe akwada no e Facebook ene YouTube kwaku CJ asem ne dia hwe ni wa yebitimi aka biom say akuya kan nyina hwe abofra no hwe abayo ahwe nanim for Facebook na hwe abofra no mfoni hwe nanim dadwa me CJ san papa ka say me ba no ho anika me de ha me ne se nipa kro na wo yesa na uti papa na sem na wo kana wo de nipa kro no kra nka wonya abadaye bi no nka se oh me na me yesa nya bo apayo na busua no kra nya rechiche bi ohun de akoye na akoye te se okay e de na obitimi de ayeme sebe sakwa tundra ntoko no say information information me pick here kwaku I don't know me approach no police station anya dey am tell you how kwani aba and say one me say driver no no report no ho e police station eno ni nyina so nti a so we see eja a police for no eja no I don't know say sanity a okay we see ya no we stand to be corrected yes see ntumi nka say eno nti a enti ka so aposifo esebeya wo mo peke call no na yentie wo mo side grounds wo mo digina so ema papa ne driver ne bill ema no koy o me no ka say awofo no kre papa ne so wonim driver ne mpo tinka anya hwe no kamoma papa no kra meto se driver ni na oni ono da counterback me ba no no oni timi nye sei because I will call you that Facebook na YouTube bia ena maame no omufi okra no ehokra nya ba bia ka eta twam po enti wo dis speed na wo di twam ogina fie kwa no woni ne nua na wo bebo akwala ama ne nua ketwa 6 years atema kase driver wa kuminua no driver wo de kana family ni tiri so driver what the car na family and three so oh Jesus CJ ade ba kwa wo se hu se bibia bibia no papa wo boni hu akatua wo ho enti no o hyenkeni no mane nye ne de se bia wanya ni trade emra na nim no wafa ne fo esanse emra no betimi agya wo na die na nyame nso beye die na nyame beka me eho ne babia abribia na maadwene wo ye nipa wo se wadwene sebe ebufo wo se wo ye bibia wadwene etimi chew se de mi ye eye papa eye bone wo ye papa
eda wanim woyɛ bɔne a eda wanim ɛyɛ nkwanhyia ɛna aba yɛmfa ne sa ɛnhwɛmu nyamae yenye hu de ba yɛ nemum mubuo kwan so ani di kwan so menim sɛ ebia na driver no so bibi ebia na driver no na wo tie at least won show some sign of remorse won kwa busua ne nkyɛn wɔne wo munjam akwa no de ayɛ no wo yɛ no hwɛ nyeye enya de obetimi aba biu yɛ de driver ne tumu ma de akyi yɛ ne tumu mfie du yekuni bi kura na akola no nyako enya de obeba nemum what you do after some of these things dear abnormal be say sia wo nipa na asem no efa wo ho no wo ye and also play a role. Yes. Emrani betimi dia chew. But if you believe say what goes around comes around, you bia obenya so aketua ebia na wo what yase no na wo enya so aketua and kwaku mentwa no mpo according to said the maame ne so okoto driver no okache ne say menhunu enti se we nhunu said the wo ka no ampa de a enka yeyi wi anase ma obed kra no maame ne say wakote baabi na wasoma na damfo say omra maybe say wo mo beye ne dai na wanka say enti say if indeed say no kra pass well ya na eyesuro kokudro no wonya na sa sije ehun no de menso at some point in the driver no mete na say kakra fi se bia wono ekoyi ne ho adin enipa e wo mantamo ne ade ba na say ana akoma e wo soro ebetumi but wo de bobo nipa no kakra kan ho na yiwuti wo ho na indeed ko so bibi kire busua ne say no kure nie was mean so de no kure entumi ma say ebia nkwansia wo ho so hunu pa sakola wo abetimi atwia fa kwala no sa enti it could be possible say we nhunu as we nhunu dia driver you hodi ekwa unse obi ho a uyi saa esuro sei bia mikoyi me ho adi amanfo beto ahye me so ne ade ne to nkyɛn a asɛm nankasa obi ho a ebia wo hu asɛm bi saada wohu enti no efa wo no so ne baaye no itimi man ho mo nyina ayɛ den edwane yi me nam yi sei yi mekum nipa yi on etubon se ehɔ na no adwene ne nhyeda nye papa saa esanse hu na abɛhyɛ ni mu no se nam ne so na saa sintudua na yɛ den baaye ne timi manipa ne boto na afi no wamoa enti no enye me nwanwa se ne enti na osoma obi because ontimi hwe maame nani asese it say dey sije me no tie yi no abebisa maame ne say ye ne den obi ho a saa kokodro no oni bi de ato no no kwa no wa na anwene ho da say bia ebre bi bedru say am ebe fa ne nsa so am obi ahwere ne ba ana asese it wo de emfa ne say sam radio futuro ne da so odwem yemem futuro no ene di na yenhwe papa ne so ko police station police for no so me gidi se emra kwan so no mo de ye de o mo de ye no yenhwe the police for no beka yenhwe ba bia bekwa kosi na so awecheche ene ye de be mabusua no na ya se twedi ampon so no awoto awecheche su egu adasa so no wonto bi nwa busua no so no won hye mo den wo mo makokodru o munyina sabria no esanse na form CJ na form. Yavana personal 12 so Shannon so mami Dura Plus where Dura Plus goes water flows Erata Motors for the best car batteries and oil. Buy Speedmate batteries and oil from Erata Motors. Latex from your partner for life. Societe Generale. SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Hebao Center. Why are you okay? See, I want them. I want them. Me soon move. Me Kafra. Pacho mo me fake am question. Na. Yeah, that's where she was a baby. Okay. I'm okay. Mammy, continue. Okay, Fusroho. Adom 106.3 FM. Kwaku, Yamsha the Bokrata. The Bokrata, no, the edition say daily guide. Now, daily guide, the Bokrata, for Monfan. Say, said your da munimi, no. Someone to say, yes, I know. There's a name I got by Rahum, and then yet. And I'm an Marcus and then na daily guide or the aba was where you made the name some African court say empenyufo nka bi manona ne no mana
Supreme Court ewo man mu se ye mo ne dawuru na yentwisu ntontoni enton no akomunsi anokwan na so de koye no African Court asa ato atwene a chese enyade a wo mo eje ne chopa wo de koye na etumu nti ene de obokrata friends daily guide wo de honsema ba na yesi Nigeria fo mienu bi nso ya chewma de no mo koye ne se kidnapping ena no mo koye na urade ayom to krata sabra mekasai eno nso ya chewomo na NPP amanyuko no mo so mo ma NDC amanyuko ne fo anso na wotwe eno ma wo mo bae wo mo ye etimi bu amabunu ebo mayi mu no wo mo bra meka magana de hye nyina hunu bi se me bae ebia me de asomasi ayewa wo 5 me so ne nsa me ne ko school ebia me bae ayewa me ma ne dwetiri so mfa ko ye adwuma ebia me bae me yesei wo fa ho nsem emra meto monten ena wo de nanado danko kufu adu Ghana mampanyine ne mfo nyina ba beto a mampanyine o ye cabinet meeting na cabinet meeting na o ye no o say nana chairs cabinet from quarantine na say nana ehedem wato ne hupunum wono kwa na hye ena zoom ena omode ye yenti no na ne TV kakraka ne sio ena soafo ni nyina ubi abaso a se de ye no ha ye meeting a zoom we da ha dru so a no abi o microphone no akasa ne ade no sa pepepe na nei mampanyine na nado danko kufu ado wono so aye na the find that the obokrata no enso dia wo dia ba wo say NPP list 60 youth focused achievements what na be fo nyina ba beto amabunu don frefo wo gina ho e de ma NPP amanyiko no say NPP amanyiko no ba ye eno ma mako adusia e na waye a wo betimi de na nsese ne bo akase no wo ye de maga na mabunu a ebo ama mabunu so e kwa nanim na wo wie no say na be challenges NDC to list this na be so say NDC fo bu bia eja wo mommom totromento na Ghana de hye nyina da NTV na yehu de ekro into we the obokrata your friends said the find and the or the way e ba ye na the obokrata friends said the crusading guidance so they were the buy was the truth according to Lieutenant JJ Rollins what the some about the ekoso wo man mu ne ade Ghana mapanyin dada JJ Rollins ne mfonyine eda ha chese na se the opinion wanyini wo hwa na bodwe fita ne trinwi waja na bodwe still fine na ne mfonyine da ha wo se eno ma ekoso wo man mu the obokrata chema mapanyin waka no kuro bi ewo mu de ono ni mfa ho a wono ho ne se no kure into saka the obokrata na obetimi akenkan bi sije o de emfancy a yemfancy a ne to aso na yewia se yebekọ kaso a yebekọ kaso na yakujam ye ne abusuafo akujam na ya stress urade mo ma hoden na yenimsa policefo no so na de se e fata no mo beye baby also mo de so no mo de beto se de beya infrinto into de yenya ho na eja yenya abotu de ne abotu se de TV ano ye be share we chiro ne edi nkomo ebeku me da se obi no bi akwa dukumi na na kwa champoma safu abdu enade enye aheden kakra but yenda wamase nenda nyumakoi so ase omada romania de na poso de be Dura Plus where Dura Plus goes water flows na afi Erata Motors for the best car batteries and oil buy Speedmate battery and oil from Erata Motors Latex Foam your partner for life Societe Generale SG Ghana the future is you Vodafone the future is exciting ready and afi agbeve Herbal Center wayaresa efi omada roma ene de na poso ye de bro Eric